Riri tutigetie thiko niguo wandikithia wa aikia kura wambiririe, aikari kaunti-ini ya Kiambu ni mathingiririo magire ibande ciao thiini wa ceceni cia wiyandikithia kuona gutire mundu ungiandikithio atari na gibande. Akiaria na metha ya mohoro ya Inooro TV ari wabici-ini ya wandikithia wa ibande mwena wa Kiambu, mwandikithia wa andu kaunti-ini iyo niwe Jones Kinanda augite ibande imwe ni cikarite ceceni-ini kwa ihinda ria makiria ma mwaka umwe kuria matoi kana ene cio ni guthama mathamire kaunti. Tuko tayari, tunaomba wajitokeze kwa wingi, wakuje wachukue vitambulisho ambazo wali-apply, walituma maombi, na kama kuna yote ambaye hatakuwa amepata awasiliane nasi tumsaidie apate kitambulisho ili apate kujiandikisha kupiga kura. Kinanda no areganite na ripoti cia ati ceceni ya Kiambu ya wandikithia wa ibande ni ikaragia ibande makiria kuria augite wabici yake ni yamukagira na kurumira ndumiriri cia ibande iria cikarite na agatigira mwene cio ni andikithio nginya hindi iria gikauma na kimukinyire. Ona kuri oguo Kinanda ni ugite ni mari na mitaratara ya kwaraniria na County Commissioner wa county niwe Alex Nkoyo niguo mamenye mitaratara iria mekuhuthira ya gukinyiria ene ibande na njira ya kuhuthira macibo kuona gutire mundu ungiandikithio atari na gibande na githurano kinene ni kia mwaka turorete wa 2017. Ngiripotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Winrose Wangui.